ne sanko fuwe enkoda the same place so say mechi ya da Awurade Nyankopɔn ase ene so ye yawada Yesu enyama yegusu etwen so beba empanifo se etirenti ya yenyae echesoa Yesu nyama ye ne yentumi nya Nyankopɔn asem so kanda ebeka kosi se obeba de obefa ebenya home amane kra de obefa ebenya ahoto de obefa bedwane fire bufuhia ebam na de obedi na kono achi eni wiase akono achi obeyira na dabi watware ne se no aka se mehu yanka so eye nkwasiafo su kwasem nyansani bia ne wo ka mehu yanka ntine ye kasa kire enyansafo eni madwemma wana wo pe home na wo pe nkwaje am won kra na ontie na me adoma fiada anyum this time ya so ye besa aba beto aso last week near 1 Peter chapter 4 verse number 1 na ene me jato na nyame adoma ochina mabuasi anum concerning dressing ne niama nipa bi bu se enye bone nenso ye bone di nipa ekoseyim ti na ye de no to nyame adom ochina meba beto aso 1 Peter chapter 4 no last week me se mo bosse meto aso me fancy na ene me pese se Awurade honhom kan ye hui na Yesu Kristo da so tiase na wa hye boso bebai ye koso aka no asem bato yenko osenkafo mesro pay attention mami awiai na Awurade emfa me so enyi waten omfa me so entufo no omfa me so enkyerɛkyerɛw efiri sɛ niam nyina di adanse sɛ wiase awieye aduru yentimi emetena sen Nyankopɔn asɛm abra yenka sa asɛm no ɛyɛsa na ɛma bi etwaye na ma bi ehweye efiri sɛ akwanso semti de nam kwan so ba sa me kai na me hwe na me hu a na me yam hyehye me sa bebepe na obi biara Awurade afre no nokure mu no sa wiye birem oka Nyankopɔn asem nti ona ma be kwa koto se asambekafo bibiribi enna ma omu bodawru no mu ka bi amen omu na ma omu ka bi obehia asofo aboaje awia ketem no ginam no otiam no oka bi sofo wu ada bia ogina radio so otiam oka bi asofo ahodo aka obi atiem obɔ no homoden oje na fam de obetumi aye abusuafo ebeye nipa se adayeso ebeye nipa se agorodie senka Awurade aso da ye bi pen ana omo ahu bi ana wate bi pen so hu de enam kwan so ba ka behwe wabrabo aya na nipa ne bebere atana seka se meba kwaku yero ho ko school enam da chinti bobra papa se de beye besiwie odache se me te sansem ni bia na eye me se na saye mawreho opusi ni ba for better future. Yes, but let me tell you that there is no better future on this earth. Okay, better future be any. Yes, yenina dachi papa wo so bi ahwehwe e ma ne ho anya asase so eye dabi baabi a okra otumu no okwa akotena eno ne wo dachi wo se hwehwe akiri kwan. Yes, ba nu na nipa ayera wo ho nipa mfa nya adwuma nipa mmu ba ne se Awurade kan ye ho a ye beka bibia kyerɛw. Amen. Eja yanko look ja osenkafo ne to ansa na yen shasem free the book of Luke chapter 12 me ka dia besi asemi so na awia yetu yetiefo nyina afo sautika mu na wusia okwa afakoto OFM 107.7 ne tie Nyankopɔn asem ne bi na eja ye kan free verse 3 Luke chapter 12 verse 3 enti biara amaka no esumu no enti bibi biara amaka no esumu no obetene han mu obetene ewo hefa han mu ko na de amaka no asum mpie mu no na de amaka no asum mpie mu no obepa mu aka wo edan atifi obepa mu aka no edan atifi to aso na menamfo nom bese se atiefo amutie mi ebi ye me papa nom ebi ye me maame mo ebi ye me nuanom ebi ye me namfo nom me papa me maame mo ni ahemfo mutie mi asofo akese adifo amagidi wo kroi mu aye nimu ahemfo ani ahema
amay penimfo, yes, ministers, lawyers, judges, secretaries, bank managers, directors, any party tira mu kuro mu a yenimu e wo Ghana ni wiase me namfo no ahemfo no me semo anawie sai munso wona wo ku honam na ye wa wo Bible e ye wo de an science o kasafa osuro bi ho, yes, o kasafa osuro bi ma munsuro de okum honam de otimi kum honam bi te say first one, okay, malams Ghana for suro malams papa yesuro Antonia ma, yes, yesuro apape, yes, yesuro mechomen, yesuro kaletmen, wana utim kum nipa bia wasase wesu no fear them, yes, but what did they make am the entire Bible ka say ohufuo ni nkwa Bible na edawosan enukure wo mu no eye one pe, it can never change, yes. At the same time, Bible school for a one Ghana and a so for a Bible school a hodo, assemblies are so for Methodist are so for Roman are so for any other Bible school saka. Omunina in Bible and the Korean womb say a year one pay. No question. Banim say a new point to me a who farrier and monyam any sikanti and the man baby o makatasu. O makatasu. Yes. Two, because of say yebekuno. Sha okwa crown asembisi wo papa na no na me hwe no me fon so na me ra ho ye fara no ye boa, yes, no MCCS o so na wo te ono ana sorry papa no ko enkran na enkran ya sha to se ma obi biara emotwenim edaga manche ebedi na fashe, yes, enkran fo wa fashe bi mo obi amotwenim the whole enkran bishop cardinals reverends ahodo e wo enkran said that day ni turu ho the whole Accra ya watching, yes, yan suma rade. But let me ask you a question, sir. So far as I order now by you ya accept sir. Them watching him because Gamancha farm and the bosom. Say if I'm a pastor in Accra, now me accepted that word. No more what's actually anymore. I am part of them on us in your part. I am part of them. Let's make our hobby. Because a BC Bible, yes, and your first time I ain't no. Nebuchadnezzar ebo dawuro say ono ne bosom say time so say obesore na obi biara enya careful say obo asambere obebo ni muase no kwasem obi ankoto nsore no Bible say Daniel Shadrach Meshach and Abednego ka say hwe masa no matter how giant you are any tumi e ukura nyina achi wo ye moye muase ma wo da no kwasem empire say bebo yi muase ma wo enti do person odi ye ni fire adia na Nebuchadnezzar betimi dia ja Shadrach Meshach na Abednego ya se obekum wo no kwasem pa mewa yes enu nko a bana mi bie okra biani ne ma bie panimu biani yes ne ma bie sofo biani ama na tensam na me kanase every say enya mensam no kwasem dia ono ankasa kana adwenhwe ono na nimu nyam yes ana me so nyama nimu nyam na me hwehwe nti Kristo na adwen ne na asam na me ka che ona wie yes enti me namfo num sa osuro na sa ono because of death people are afraid of death anuti ye de no kra esie because Nebuchadnezzar say omu kasa o kasa na so mu bu asam no so a odo me say ojafun num eye physical death yes eyo wu edi kan sa wo na no betumi de akum se me gina yi sa wo ye wadwen so obekumi a eye tuo na ababo me yes obo mi tuo na otwa mi tia eno sa wo no asa eno na Bible kirem say sa kind of death no never afraid of it because eno your first step say anybody timi kum fura asase so asa yes what I say oni ade fufuro bi a obetumi de ayaw yes kwase say oni because say me ka say na obo mi tuo tan ana me yare na me wu a sa wo no aya asase su aya special appointment obi a ebekobi yes you can't escape it untimi enti sa suro no anu ti na ama asofo adifo eno kofo bebrebe e kata no kure so kwasem aja to asoma me mamu nsuro wana wotimi kum honam this body honam na yete woni bibia obetia yo bio after say wokum say sentence on life imprisonment munya sentence ni pani wi anase ya mo bi falling squad ye kuni wi aka de biem onza asa ana Bible ni kirem say enipa ni timi kum say kum ni wi a
and sign ono ne part o timi play no. Yes. But after eno no bibi wa chire. Kwasem pa. After no bibi wa chire. Yes. Sa dia wa chire no wasam na me pasa me ka chire wo. Awusafo. Empanimfo. Enkora. Enyansafo ne nkwasafo muntie mawia yi. Ebi say urade wa asam ka chire wo. Kwasem. Mamu nsoro na okum honam. To aso. Na ye to nya bibi obeti aye bio. Na ye yati no oni hye obetumi aye obiem. Na metem de munsuro no. Afa ena wia mi Amos. Me ba be kire mu de munsuro no. Etwa se Ghana, Nigeria, Togo, yes. Ewiase obuase baabi bia na nipa bia wutie me die etwa sa wo ye dai. Munsuro no. Die etwa sa wo ye dai usuro no. Munso de okum wia owo ho kwan se ode be ko. Afa munsuro de se okum wia. Owo ho kwan se ode be kwato amanhunu krom. Ono ankasa wo ho kwan se ode ko hefa. Amanhunu krom. Wode ko hefa. Amanhunu krom. Wode ko amanhunu krom sai sa amanhunu krom na se. Ghana yati nkro bebre din. Yes. Ya wo boase. Wase. Ya wo kumase. Ya wo braman, ya wo tafo. Yati nkro bebrebe na mebusam se sa amanhunu krom no so wo he. Question. So ya simbisa ba ko. Mebusa okra bia o tie me nipa bia o tie me say bible na bo kuro bi so o se kuro ne fra no amanhunu kuro sa kuro no e wo hen mo nkere me ebi mutu kwa ko US ebi ko China yes ebi ko Togo ebi ko Nigeria what I say ebi ko London ba we de o se kuro ne fra no amanhunu kuro e wo hen mebusa tiefo nya say sa kuro na wo hen na tu aye hen fo na ekọ Ghana se ya kasai sa mama pese woko Nigeria obebre dabi yemusa no hwe obekọ simple the whole world baby obeso okobia obetima akọ simple yes wase kuro mi wo ho ya fa na manhuru kuro no kwasem na papa mi wo ho kwan se okun wasase we so asa kuro no sa timi du ko edo ko ho ane mesem se oyi na munsuro no anu nti ya repeat ya kire wo se sa papa na owo nkwa so otimi du ko sa kuro no ono na ye dai suro no yes ha asembiri ba asembiri bo oni aba ujina bia wo hen asembiri bo oni aba ujina bia wo hen aja yanko osankafo no ya me ma obi eto osankafo 9 asam kasebi ba wi asi 9 verse 10 aja wabi osankafo chapter 9 verse 10 bibela won sabeka se obeyo no aja ya wotrama bi be yini 11 o se me kasa tire o se suro papa na wawon kwan se okun wasase so do be kosa amane hunu kuro ni mu yes owie no be ka tire o se asase so yete no aja tie yawo nyansa okay yawo nimdie what I say ewa asase we so yawo ahoodene because se se wiase we ni yawo eno na kasa yes yawo wona wodi tumi kwasem yawo nyansafo animdifo wona wasua de enye nimdie wa asase so odi tumi abobo so eno ne de te ase okay what I say yes afi wo be ka asem bi wa ha kire ye ne ye tie nyina se sa tumi na wo sa asase we so no e wo limit okay e wo period of time na owie no de ntia obebo amanhunu kuro na aso obebo asamado no from Genesis eba nyina no na wo wu nyina no ni ba bi woko okay do ni ma ya se obeka se woko asamado okay de no mu ni ma no no onim se owu achi bibi wo ho etita ma Yesu ba ya obu be akire sikani ni hiani no ana o chire ma yin se se ye wo mia mienu oni pawu a okọ ye mu check what I say yes aja yankan wo say bibela won sabeka se obeyo no bibi biara won sabeka e wo wi asese wo ye no fo ho oden yo fa wa ho odene eyo eye na adwuma ne adwene afa obeka nsam bi na ade afa ne de adwuma ne adwene to bo aja me ba okay adwuma ya wo bi a otwika ya nso adwuma ya wo de wo president adwuma oye MP adwuma no do ye secretary no so adwuma do twa blocks yes do ye carpenter no so adwuma won say adwuma wo wi asimi ntimi mu bodi e do so wasase so eno say de bia on sa beka sa wo ye no for wa ho de nyina efiri sa adwuma kurona no wo bodi no wase enipa bi beko ho yes
na wana wo be ko no sa nkrofo no senka wodi wona adwuma ne be ko a enkanya ya okay enti na osatan samu be kaya me ba afoforo no me kan asem bi wa sori dem na sofo bi bewu wo panyi pa wo gidin wo wiase yes enti wo bewu no otwero enwoma to ho ese owu a sa enwoma no omumie so enkenkan ansa no wakosie okay enti time empanimfo akwa akosie no omu beye na ayie no akohwe na daka mu no hu sa nwoma no se papa na twero book bi ato ho letter bi ato ho so omu nkenkan ansa na ya na ayie no akwa akosie no to mu kohwe letter na watwero wo letter nim se owu a o kire nipa omu nsie no okay omu nso ani funu no because we iska nipa yes enti time owu ye no ana omu kofa pipa no omu biem na watwero se ade edi kan se owu a ni funu adaka no yentu tokuro nto nchen enti omu kan de na ayi o ma dwemu na se ede ne funu adaka de yentu tokuro nto nchen enti omu wie no omu hu se watwero no msi o yate no omu do to ye se ni funu adaka no se ne boarding se de kura omu tutokuro nto nchen yes de to so mie no so omu de ne to adaka ni ma omu nyi ni nsa baako empie emfa adaka no no msi edi asa na akwa idi bai yenyi onsa baako emfa adaka no enta bonti no se book ni mu no kire se ani omunyi ni nsa baako nta adaka no empia abonten after se funu ni nyina asa adaka ni mu ni nsa baako nta kwan na je to so biem omumma judge baako enso adaka ni mu bi okay 2 lawyer baako enso mu bi sunsom bi 3 doctor baako emesom bi sunsom bi 4 na sikani baako so emesom bi na omu nsoa no enti omu wi ye no no omu se papa ya sem ye okay de anu wote omu sa ko another chapter no na o explain enema na waka no wo yes ano sa twiro se mu se so omu nyina hye wa yi na se a na sa enema na wo twiro ye no onkyire mu nkyire nipa betwa hye ho nyina ne nkyire ase no ne se de entia okatiro omu se ni funadaka omu tutokuro nto ho no na omu nam kroma enipa ba yi na se nyina enhwe bi ni se oba wiasen erade dom no yes otimi jidin okay otimi bobra oware owoe osidan otoka sahodo nyina bi enya sika ewiase de bia onya bi ba ne nsana watu a eda adaka no na wayi pie ai funu ne nsa hwa abonten no ososo de ne nsam akire wiase nyina sa obi antwa ne nsam sa okon odi bibi koya na obusa sa okon odi bibi koya wanfa hyeanko enti omuma ba yi na se nyina emfa ntu omu ho de afo owie no ba de otoso mienu judge ana wase obeso obusa omuma twese woni nyina sa ebra so sa de okura tumi de okura obi ntumi nye na oso ne ana oso beso obusa se osenkafo na aka se sika tumi ade nyina ye enti enipa ba yi na se nyina obusa obi akwesen se omunhwa sikani na okura ni funu no Bible says sika tumi ade nyina ye ampa so ewiasefo nyina ati sika tum eno ni sika wo ya aboa obeso obusa se time so se appointment ne ba def ebe for na kono obusa se enti sika tumi twitwaje nana entimi last person a doctor yes enti doctors emoto ni say they don't heal sickness yeah doctors inside there na mu hwe yade enti obusa wiase nyina say obi anhwe time so say an appointment ayebe from this earth akono edina kono obusa say doctors nurses scholars specialists Ghana obi yare no wuska no afa play no akwanyefa South Africa yes so omu na specialist no afa play no akọ bayati ha e beti an say wakọ wu hefa South Africa na ta say sikane timi de ne ko South Africa but doctor na ntimi anya dai anya no ena me ka satre nyansafo ento wase de orun sabe som sa wo ye no asase we so no fo ahode nyina ya firi say atuma ne atwene one day you shall leave your office beja ho and your office will leave you and so beja ho oh one day
You shall leave your car. And your car will leave you. One day, director, you shall leave your company. Hey. Whatever you say, a human, there's no work here. President, minister, MP, or hene, where human will be channel. None of us solid call. No chaho. Ube churchman or driver, you shall leave the car. Be channel. Ube churchman or empty and that, or Betty Camu driver. TMT, bra. We are Juma 7 days, Sunday to Sunday. Sunday to Sunday. Was it that day? No, Nipani Bejani Juman Ho. You shall leave the work. Poko, Nuetaho. Because that chrono di can boss on I am very Juma Uncle. People was watching out. For Juman Uncle. And 24/7, and you work. Na se nyanya nsa na wuni ma ahoden na ode sore no hwan na de ma wo erade na de ma wuni se osesan papa no owo hu kwan se wo ene yo betu afa okre frasa kwasempa enti hu me no de ama wo akwanya bebira erade de ama de tiase no enya akwanya bia nti nipa de tiase o se nipa de be ye ne kwaje ho de adwuma se de be ya sa ama ne hunu kro no wonya dai unkom yes adwuma ubecha adwuma no yes Munni president kosida no kwasem onya MP kosida onya lawyer kosida you shall leave it yeah on drive car en kosida o se adwuma ade dey adwene unim sa wo ye expert to the sense osu ni pa bi mada yes one day a day bi sofo wa kan se bi kire me o se okọ bantima hene eho okọ no kobusa papa na sem se nana me ba ye mani fiye e wa santime me hu ade bi na me ntiase okay e no se e de ade e no se me hu ni se nipa wu a ya de ne to for some days ne nipa etwa na ho hia me ntiase e na tu munim se ene na atwam se ne nipa bi awu a ne de kente e na guni so enye mpani sempa fe tete no so obi wu a na kente ne de guni so obi a wu ana kente nko ana de kata no so ana obisa na se eno so ase kire se obi no kata na se me na natena se na me kire wase ana o se de enti a enipa wu eda na ye nkoto ne ntwene ne se enipa ya hantan okay tu enipa yi dwe enipa ya ahomaso enti se obi wu a ye se da ne to ni atwen ama nipa nyina betwa ne ho ahia se kwaku a dabi no ho dabi no ni ne homre dabi no gira so na ye ni nyina akoba ono na de oda wo ko ma nipa nyina etwa no hia no na enipa etwa no hia ni nyina de sua de ne de sua nyansa ne de abra ye ho ase oh tu de entie de kantene gu so ne kire se omo se ase kire se adwene asa kantene ase kire no adwene asa that time ni nipa oni adwene bia biem kwasem it doesn't work hey enti waso otena so kasa cheni mi no se aha fe ne mate ase because me yasampa kan ni ntina na me gina ne manya bi aka se de be ya nipa de be sue nyansa enipa de be pere ho ase debi hwa obi ya me se me menya ndisi ni ba papa we atamas mine personally na me pe na asem de ya man ni wu ye munim se Ghana atmosphere ni change yes me ti so aya me ja Tuesday but they omo de dan no na so for eka odi preach ana me share video no so ya no kore o se time atamas wu ye na mpanifo ni na etwa ho hia no na eliu mama na odi akire ese ejaravia yes right oduru won obo ni mu asehwe no na o salutu no sana mpanimfo no mu twa ho no na aduru ni so obekọ ba de o mu kan ya mawrako ne se o mu se no wakra Benz every Britain be se garage no onyusu da onyanyi pie da ba na ni taya no na o hye adaminam okọ atwini owo papa we adubu ahe ewu ye o mu se no ye great strong and MPP nipa yes ana nyansani ba ko pa o mu se no ofra danse ya e hwan ya PV Obin yes o mu se ono nko na Jerika se osuro no e wo NDC NPP ono nko ni nyansa no o regard no and where is he okọ utema na signboard and uhu enti there is a saying say knowledge and wisdom powers pass I want to try e wo hefa cemetery ni na kodi ho o mu se nyansa pa wo penyansa e wo asamado benye no kre
etwichi kasa yes enti o se adwene that day afi adwene besa adwene de prane bone no that day it will cease brothers and sisters me ma me papa mo mo teke ma mo tie me ti asemi wa sopam yes na sase suma wo ho adwene ani adwuma wadi enti esa Ezekiel se Jeremiah ka sa o ka so obeya awura akosida oboa Isaiah 47 enti wonya adwuma nkosida o bra wonya adwuma nkosida sasa na wadwe ye wa wonya adwuma nkosida eda to asoma me o se nimdie afa nimdie knowledge on say Ghana on ya na wo se kura gumi so obinya nimdie kakra obinya nimdie kakra obinya akonya kakra ade o timidi ya na so de sisi ni nua ento say that day nimdie no sa na nimdie no wo de post nya o mu ye yeah post nya aba o mu ya no Ghana empanimfo na enya akonya so mu ye leaders mu ye empanimfo mu wo nimdie no administrators no ansa na obe posu no so wa makwan mo ne wa na yes ya no be ko sirim obekọ chiri ya no be ko sarega ho de obekọ ya no be ko krate ni so twa odi ko do twa nsuo na ofirim fia o sue nyansa obo fom won say nimdie no wo ni ntino yes onim say it is over ebedi omunyansa expert or expert oh odi jessica e wa aban mu ba say nyame ya wadomo ho na say odi sika no wia fagu adiem na say nsuogun ti say amango na hohoro ho dale sinisi fagu ensuom na hohoro ho say ya na okekawe aya kekawe krom wan panimfo ya say redundancy asade e ba ye leaders ya ne die nimu a omu na yam panimfo enkito na wasen won sika yi won dia won kakrawa ya say leaders ne panimfo no senior staff no bi wo ho a ontonsuo onto semina ontonam onto petro onto kaso yes sir ni nua keto na wogina fom a obra etu fom ne de kakra no wasa sizi owia asanyame ya wadomo a na sa sika ni nyina o bekwa fagu nsuom na hohoro ho na kekawe gold no fabika koko na efa sisiregum na titidi na we kan se koko se ya uka na watibi na de so na watibi aso manu na munni na muyam enna ni gold na munni pedo ni nyina enye gold o ba osira gold onsa gold wasi gold wota gold bibia ye gold na fako so enyansa ni be mo bo wasi sade no nimdia kro na wukomu no sa ma ne hunu kro mu o mfa nimdia ne nko yes ha assembly ba o papa assembly riba assembly ribo oni aba ujina bia wo hin aja nimdia ne basa ko to asoma nyansa afenyansa won sa se Ghana ye kase enipa we de o nyansa de ai atwele o nyansa ginu ha otimi bu nyansa kro no na ode hwahwa no ode bone hwahwa no nyansa kro no enti o ye expert onim nyansa na naminim se bia se wo kwa odi nyansa no beko na naminim se bia hemfa wo Ghana ede o mu cha cha no mani munyam so beko ene o munyansa beko na wo hwa Ghana anase wiase ohene bai akai ohene muhene yes ane de osuru ye na gwa asase na so tiaso onu ba o se Ghana hemfo ho sere now Ghana kura hemfo wana ni nyansa to Solomon why nobody wana ni sikampo to Solomon onu no sole no pa no onu aduane a kokora wo kana no pa no omo de esichire in bus enkuka mu ni ebeji bags of sugar ne yere ya 1000 so and what they want at all so what the yin sim 1001 no 1001 why Awadi na na page nyansa se ya no se me dia chaw yes who dey so fie dia hini na beto na afa e wukra nim nyansa wagimi anya so ofra him free anka ya mfaw ana because ade dia to a enye duru a dia aduru no so bia se wagimi o so nim nyansa woni odie ba no de nyankopon na sa ade di nyansa ne de ama no ofra na de cha no se memma nyansa fa enti bible si nanim ade na chi ade besi ya pe so nyina obi amai Solomon. Ni Solomon ya pe. Yes.
ba wo te he ya yisem wo ya yisem wo kulase wo ya yisem wo abuase fie ho o se that day afenyansa ni ho oponya masa enan so nyansa sa ne mana so ne ye adwuma asase so adwuma nyansa adwen nanim de asa o se eni asamado a o kono bra sa wiase wei e wo wura ba me de me kanfo Kristo amawo sa umpese obeche wako sa ama ne hunu kuro ni mu a o se that day a wo che wako no o che unyansa yes o che wadwene no o che unim de because wa anya ne sa ekebie ye de sa post nso be ko ho ba wo chiri nyina nsa no ka to se besene ko afi no president no MP no teacher no manager you shall face the judgment you shall face the judgment you shall face the judgment of God brothers and sisters obian kan kirewa me de na wie me ka kirewo kan nyina bom afi wo se asamado a wo ko no kan nyina bom was na biara won sabeka so biara won sabeka so yo fo ahoden yo na adwuma ni adwene ni nimdie nyansa ni asamado a wo ye de ko no Revelation chapter 22 verse number 8 9 and 10 Revelation chapter 20 verse number 8 na me Yohani ene de ohunu nyoma yi na oteye na mete na me hunu ye no me hwe ase se me koto obofo a wo kire me nyoma yi na ase na me hunu ye no me hwe ase se me koto obofo sanka me koto obofo o kire me nyoma yi na ase no ka kire me se hwe nyo sa se menye sa sole me ye onua no me difo no sole me ye onua no ewura kwa me ye me te samwa eto da sole man koto and now the nipa ye slaves yes because of unyansa because of nimdia because of wadwene because of wotuma and that come me wo say na oka kire me say na fa oka kire me say enso nwima di sem na no na ebre na ben na ebre na ye den aben ebre na ye den aben da ben an yan kan che nipa ma say Yesu say ba oh ebre na ben e che bra na ye dim sa aben no Jesus is near enti kromwa mu sikani bia wo wu hada da pi hu bida ebre na ben sister bra ebre na ben enti duru bra sa woni ayonkofa oni adwaman wo no mutim pa na be fa Kristo adamfo yes to asoma me de ontene ntenara afa me ka tire obi a wutie mi sa de ontene no o se afa de wa bre ani ni pakasa kire enti won ha obi abiem wa woda so bokro no bone kese bone kese bo ma yehu sa wo bokro no de ontene no entene na de oye fin de oye fin koso oye fin jara o de yero sika duro chibi what I say yes kumni pa ko duro so ko bosom so bone ni nyina chibi adi sam na no ye be sili no sam o kan no say enya fa ne be so yipa so biem ebre na ben yes the tuni pa fo tu abodawura beni pa so on fa cha fa dia wow ya efin ko so ya fin je ko deep me say yes bone ni udi na wo kwose a wasiye basa obaya no fon asa wo ya asa wo nyane de masa ujimi pa etimi papa ka tem se wo se wono emo senkanye nyame na fa mi a ka boni bia wo wiase bia nkeme kan bia hwe boni bia ka meti nkrofo yire nkeme kum nipa ka meti sikaduro ka mako wo se boni bia ko be kan bia hwe because wo hunu say the entire Satan eye adwuma say ya disqualify no what I say ya disqualify no I just said deep for aturufo na mo tuo mu nkan obi biara wakọ bosom so akotu aduro de ye nyametuma bia ne obetimi anya nkwa nokwasem ento mo mani gia o mo gia no mo je ne no o ma wuta no mo wuta o mo ne no because oni nda so bia biem ento wo gina ni wa ha sha enti krofo ni wo mani ji o mu ho ono nim say ya tene pa hwi yes o kwose enti wo gina ni to de wiase ni nyame ni nyina afra agron kwa no do aso dem what I say me chinidi ono bibia obeya bi yusu obeyusu ewiasefo ko obedim akizofo ko obedim bi dance obeba e ma wo hwibi papa o wi adwene so fike toyere ko fa ho no se de me hwene 4 years on fa ho enti wo se de oya fi no onya fiara na de otene so na de otene no wa wo tene de atie me
Tenera. Was a bomate tene if it's a salmon who crono. Ha. Hey, ebe yo set. Mommy anyere Papa. Obi anse ni gidie mu dene. Ha. If it's a dark se ba. Yes. Na dan ebe ye hu. E dan be ye hu. Yes. E dan ye asefem. No kwasem. E dan e ye sekare. Nipa be bo nsa no. Be bo nsa no agi buei agi bana ye late. You're too late. I am nkoji any hospital sen ko he. Munko check here. Enti mu a manya position especially nurse for. Da bi etu nurse for mu fa. Omum wade mu enyi omu nyina ebi ye de. Enyi omu nyina. Didem. Ba me tu fu say nimde na wanya. Akwanya na wanya. What I say? Yes. Adwuma na wo ye nimde awo na wanya. But one day obi beba ebi o ye bayifo ebi o ye kronfo ebi unim ni pakon ye. Yes. Se na musi dini patam rough no. One day one we abeji woni so. Sister, you're very careful. Doctor, you're very careful. Nurse for no mu adwuma mu nyina wo fa wo mu nyina sisi. Ai. Well, we are dancing. Nimde na akonya de ode ye no. Kosopa abortion. Yeah. Nimde na akonya de ode ye no. Obe ya abortion yi se nipa na nada. Yes. That's a moose. What I say? I say one day you shall leave it. Na fi amani hunu kuro no. De na o say usuro no, na nka de won pe wagya ye no, wantimi ansuro no. Ba usuro nipa, usuro hunam fam nipa. Ya kanya nkopon so no kura kira mo. Sa wiase we antena hoda. Wadwuma no antena hoda. Asa young girl first now no for nesisi we say he, I say apampan. Say dia tiagu. Sani egu sawo. We kira say emre ne na enya pe. Enso ne masesa. Nyama sesa. Ise wo woni mu asese sinya enyini kama sade yi. Onse dia beto ha. Aye se lia. Se wo sesa, ise wo timi communicate bi. Ise wo sisi nyina wo koto a na wo tiam ye wo sesa. Elia for. Ene me ko na nim. Sisters and brothers, dear asasi we je ne de no so no na ye nsuro no efrisa. De obatere no masam so atwa no de ne kokro bi afre kro no amane hunu kro mro. Fena amane hunu kro. You are passing through. That day your work can never save you. Intimenyo kwa. What I say? Yes. Your wisdom can never save. Unzo bi wo ye expert o. Wo ye expert am ye bona baso. But so catch said that day, me say be kan quotation bi ana meraho. It na say asofo ebejo mu mic ho. Pa. Unko di sofo ho. Unko ho ase na wo ye ni mu. Somebody ni sofo. Wa ko na Peter mo tete wa so ko tena mu. Ya na sofo ka asem bi wa say na wo wa ko heaven a. Na ye Fred di fo ana Ghana fo esunso fo ni mi. Me some ya prophet na me wo Ghana. Baby a obofo ne be ma wo so di wa koto no. Abudi yefu. Enti atwuma no ubeja ho, atwene no ubeja ho, nyansa no ubeja ho, nimje no ubeja ho. Na afa de ade nyina so tumfu ewo no. You shall face him. Oh. De manusi because kire nyansafo wona ope home no no ope daache papa. Se no tinya abotere ko school ene wa be bo degree no. But modern se wo kra no so be pe be de nato. If you say emre ne na enya ye dia nipa nyina ebe ya adwenkro na ya som baako afa san kwaje asem wonti bi da enti na wonya akwanya bra bomoden ebi mu ti Arab countries ati Yesu adama ye kum wo mo na mo nkwaje enti ba wote ya wo akwanya umfonya nkopa asem wonya hwe ya kan de ya kire onipa fa asem no nante na ya kronkro efiri sa ebra bakasa minimu ani je na nya aduru onipa akoni dafie na akonoto ebetwa na mi shira ready self